Mayam Bukrumzari, Impact News ki aspiring candidate 2017 polls. Miyang tabi puno po ang datram na oksari. Lunan na, ngasi ako na unazagdo ba aspiring candidate at si Wangkem Kendra da BJP gi midep ta ticket ta ako gi midep oy gani Mikhal Thina gani na tori ba dung ba aspiring BJP candidate MD Abdul Sukur ni MD Abdul Sukur butram oksari. Sukur si ahan bo in hanta gi ako gi Wangkem Assembly elections da Mikhal Thina ragi hana BJP gi aspiring ticket ta nari ba misam ni. Ado ai khoi sum tazu da mi tare til le hai hoji BJP gi khwadi ga sabo problem se mi yam yam ba gi posak se male even ngarang na handa su ako gi Sapam Keba, Sung Koy Hangangi, Sarsandragi, Matang the issue so like Smite of Gantaki, latest Todukuna, a Kugi Sukuda, a BJP Tiketana, Miyam Yambasi, Wakanda Kugi, Singna, Bugumba Pakat, Bugumba Makarim, the Power, Tiketana get the Kalagaso. Masi Sing Sing Hargadi, Kendrama da Bolep, Natragan, Tiketana, Havisi in the sense Miam Sevato Havini. Miam Sevato Havisa Kogi, one Kim Kendra Manung, the Natrago, Manipusi Manung. Yamna Tolei Bonke, a quay miam se Sabato, Gavigi Wakalon Tola, perhaps a quick Wakalon, some morally developed or Ponena de Loje. Other than Miam Yamna Tolapase, Amarum, the Hairagadi, Yam no Ize. I di Miam Sabato, Gavigi Wakalon, Sigi Wakalon, Simi Punam, the Chela Agadi, a quay lady society say, how you bahata another problem, Tony Miam say, toy train a caleba. I don't know, Maram Orga, Hojik, a quay is the Mitareta, Nariba Pose. Hojiksu adum moi singsu so ai ne khaliba sumaina isam samna hairagadi kanasu da apan bida sacrificing spirit life from to eat adu bitaragadi akoi madugi akaiba natakana problem oiba thabak tu tawro ene dikhanje ayam mazai school gi wakhalom ta singna yamna concept to clear oi sangbirak padi male adubo BJP se nungsinaga di loni sang ki modi pamjaba magi wakhalon ideology di loni phajai di harga last ekhoi aina phangudragadi mana phangudragadi ma sang padgi ai monda kai re khole havna sing bagi problem se hekta thole masi thok ta so isno Wangkem Kendra di modu thok ta so isno thamjage adu sukota singnamak hantak BJP de yaubire BJP kari obiri aduga rastiti si kari wakhandagi akhoi sangi khanbi khibano aduga hantaki mirep se kari gi damakta mirep oigena thopi rakhibano masi ai gi wakhalon di rajniti tawbe wakhalon se handak chahi simakti wakhalda leijaramde tawbu Agi Ahansina Lake Dramatunda Ming Habu Ahal giving Muhammad Abdul Kadir Mamang Saida, Trinamal Congress, the Mirab Oikibini. Adobo, no Modi, I showed them Mirabsi Oijagan, the Kali Adobo, Handaki Matang Sida, Kogi Miam Praja Singsina, and Nang Handaki Karitoguni, Tausi, Habigi Kola, Musum Lapodagi, I say pre plan, Latana. Miam gi support su lai bi re do ta de miam sine ahan bu nungsi Germany du hojik so dum moi support lai raga di moi gi ahan ga chamina ba miam sing se ainu hundo pham thokte haibe gi wakhalon da ise rajniti de khongdara ko ne kyam ko BJP de yobira ko de BJP de yobira ko se almost 5-6 months heta hojik kari one le biro hojik se state executive minority morcha gi one le jeri Sukur yam ngai aduga sukur maruina ekhoi gi praja gi seba tawgi habasi hoi mayam si loina di hekta hai nei ko adu praja gi seba taw mutam da ekhoi gi ngasi ba ubai tar ko hoi handak laiba anogo generation mayam ka ki ideology concept mayam so loina khetna ngodau di male adu sukur gi oina di Wangkem Kendra sa ko gi mihur oina ga thora kan daga ai mihur oi da bi yadre Wangkem Kendra sa kaina phawbi ibu waklun se kari da ko Wangkem Kendra sa asotha ba lungai to pen da ba or pa lein lo Hojik swat tabagi hairagadi Wangkem Kendra se adu kimatik laikre lairiba pose khoge development in any field like economy do ro education do ro si singse khoge hojik pho under developed lairi in khanje adu somehow khoina loinak se fulfill ohelani haibdi nate adu some part of this khoge develop tawdaba singse sigi sida khoge wakhalon se aigi wakhalon sina idi samna kanda aigi wakhalon haitaragadi Miam se morally ID yam develop to pame maram de hojikan se sam na kan da mi akhoi every Kendra da natraga even in this Manipur da leiba miam sing se like ti tammi hairaga like ti hai de hairaga graduate later su laite sam na like tam da laite to khangna ai tom khaktana kai do dino ignore to ba haitare wakhal si moral si stand to bangam jada ba mi sing si ade la le di khang ga asa mi ma su to sini ai su to kai do dino ai khatan sem do kai do dino na khan ba gi wakhal on da sum mathang sum chachana raga ai khoi si step ama afawa lambi ma chatna ba hon ama tam sida aina tawra ga natraga xyz lam tawra ko matam da mi sing se supportive oi da ba gi wakhal lama
ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯊꯕꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯦꯔꯦꯁ ꯃꯁꯤ ꯄꯪꯕꯒꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯩꯇꯕꯩꯅꯤ ꯈꯪꯗꯕꯩꯅꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯧꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯦ ꯃꯣꯔꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯅ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯤꯁꯒꯥꯏꯗꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯗꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯚꯥꯟꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯣꯝꯁꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯅꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯧ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ unemployment problem se unemployment in the sense koi government ki job ngakta employment ni haiba yade isa se busy oidab se isa se busy oidam ni nga sai gi koi na ahang matam sida mingle tawna ba honare mingle tawba sida koi prospect oiba wakhalon da koi discussion tawna dre maram di formal oina discussion tawbudi na tamina samna kan table am da phamaga koi am phajna formally agenda am puthoga khanaba haiba potsu oidramina laikai de kai de pangam phamamena matam nu ngak pass tawna gi matung da kanago mun xyz amna nungai na ngai gi wari da adom da sum chatlaga potse nakalam da chatkhiba haitare adu gi duna maram oiraga leiriba samasya sine aina khanjai ai gi wakhal de okay ningba thungraba ningba kairaba subam nopam khangraba topam khangraba mayam amakaki asasi purga lakadabni rajniti sangakanda rajniti gi platform da gi di haiba problems sing si kada phodi solve tobungam gani amna thajaba leisuko masi hoi rajniti tawra matungda akoina loina masigi eradicate tawgani haiba gi wadi leite tawbutabu akoina lay doriba samna kanda aina mirepsi mai pa enkhalase aina lawba yaba power natra tawba yaba power se exercise taw matungde as well as akoi voter singsina bahab taminara kanda marak sida transparency am leiraga akoi every step se natra gane every decision making se akoi gi society sida leiriba akoi gi samna kanda aina rajniti tawre aina mla oire haraga aina loin hedni habdi leite aduna ngasai gi decision making se yam phajana khun gi lekai gi siga koi manaraga platform om da decision making lauraga thabak si tongmina boy targa di somehow koina 90% mak natraga so 80% phodi akoi eradicate tawbungam gadraina ai khanje akoi okay hana so sukurgi kendra si wangkem si minister of myama kana khogi represent to bikre opposition so dum represent ro mane to gawji so akoi parliamentary akoi secretary dum dari mega chandra lady ado masi akoi lisang sitna akoi wangkem kendra sigi development ama porak pangam driba akoi people's ke expectation da yona lei bangam driba potse akoi masi mi duna rena khanbra rajniti dol duna ren khanbra aduga in case sukuna bjp dagi mla ama oina karbam ngamba matam dadi the same thing wahai sim yamna hainer kadaba su dum like in case tawdragadi lengdragadi karino ahongba development ama pigidrupse wangkhem prajat masi isam na kan de political party gi su makha poli plus the kari candidate tu gi su makha poli and finally akoi gi voter sing haibtare akoi miam praja ge su makha poli seng na aduna maram orga hojik leiriba status sigi matung ina di akoi gi wangkem kendra da hojik kariba ke mega chandra haitare masi people ga connectivity se si wat pa haitare si wat pa sine maram orga wakhalon miam praja sigi wakhalon si kari lei hebe se mangonda khangda ba haitare masina maram orga karai da karamba filda kari swathari kamba filda da koine uplift to dakar oiri hebe se mangonda totally leitab dongno khali mage bo in alternate mage nakalam da money making policy em da he is very smart I think so adu maina I khanje o praja gi thoina khandaga so sin thum tan bagi matang da yam khang hi sing bagi sang se wang na lei adugi odi wangkhen ken gi si adu kani hebri magi mana putoi pose adu khogi sukur nga sagi mongo different odoro mem different odore hojik wangkhem kendra da anuba candidate ama wangkhem kendra represent roga praja sing gi aspiration to ningba thungan ge na lakmon tam da sukur se karma mokhan gi koi politician oi batai karma mokhan gi mla karma mokhan gi representative oi ge adu gi dait to karma mokhan gi different from others karma logen khali sing ha ga di masi gi posi ilai lai bune nei di khanjai maram di akoina hojik every kendra da myam na saunari ba taunari ba mayam se thabak tawbiyo haibani plus kam thabak ai gi wakhalon khata na taba myam gi apam ba thabak se apam ba wakhalon se thabak to onthokpiyo haibani sigi potsi di akoina ngasai gi aina sumamang da thamjakhre akoi gi lekai singi akoi gi hojik sui samna polling station 38 lei sida madugi loinma cover tawbang amdraga su khun du gi khara akoi gi decision making tawbda maru oina chang leiriba mi sing se si sing siga koina decision ama semaga de
transparency amda samna kanda for example every fund lak wasing se sigi process si leire have set table da id thamning and then sigi se krai da koi utilize tau sige sigi process id common platform da thamning he aine somna kanda mlm ne igi power da aine igi hisab ta khak tau ba have se samna kanda mi ama se not perfect haveni na dugi wakhalon da mi am se khana ga transparency ma oina id thabak tau ba me adi matungina mi am na apam be area so dum put off tau raga di madu poto id yam phajana moi hana tau leira missing siga manadabra manadaba mongam da ai adugi tau adumai tau ngi okay sukur Majuli Island gi Sarbananda Sonowal hana all Assam Student Union gi president oraba matungda first timer oina ma se kar kanda union minister orame hoje Assam gi chief minister oikre first timer orga suma yam phajana thaba inghang to bongamba matik maguleba misabni Aam Aadmi Party gi Kejriwal first time da ma chief minister oibanga bani BJP into bangam uni Congress into bangam uni matang se laksaningi di mi gi magun si yamna laikre hai tare amai tawdana 5 years within 5 years da akoi wangkhem kendra sueta change lairoi haningai leti laiba yabi oitokpe mayam khusu lai aduna hojik si MLA oina minister oina tawgi bangam dam yam se sukuna MLA oiragadi 5 years da asagi wafung redi thambikre akogi boot wise oina smai khana nainaba but specific oina kari area da focus ogone aina sahi manga sidang bu pibi da isi bodi ngamgane ba commitment kai pibanga madugi point do sam na hai kan ne ai habiti for example akogi leire ko education sector adagi infrastructure unemployment problem adu do ayam leitana sida sam sigi point sida ai de mafam ani khakta ai de focus to ningi seng na mafam ani hai se sam na yes education hai sim compulsory dum leire education se koi na hojik miam na education de hai ga class 10 pass to ga value out of ko see how to akoina improve education system hai ba sigi education is somewhere akoi ga hojik every country da school leijare degi adu angang sing kari ka de natraga oja sing na kamaina step up tawri hai potpuna maksi education am de dum leijare sigi matungina ngasai gi aham da hai ka di economic problem se masigi se household oina akoina kamaina develop taw ngam ga de like a small scale industry se improve tawbuna moi sim myam sing sida economically sound oigedra adu natraga ne agricultural production se akoina kamaina focus taw ga de have se masida idi am kana thadan ngi maram di akoi every household se economic problem leiraga di samna kan school myam ma koina sa thamaga su madu de school ka bangam oidabe factor so dum leba aduna masigi pose ko economically sound we henwa sigi pose dai aham dai focus taw ngi adigi mathang de education and plus sigi finally aroi kai sidang sai ga ina moral development have se mioi singi akoi praja myam singi youth sing moral develop taw na bo na matam da sang development se ai adu de purely focus taw ge na khanje sigi sina maram orga 90% mak ai wakhalda mioi bese morally akoi develop taw boy ta de akoi samasam da leiriba kai ge problem sing se 90% bode ko khidra in khale morally develop taw boy ta re morally develop to pami aduga akogi education sector da yang jang pami not only bookish knowledge natna ngasi maleng hongi posiga sanaba adumba makhangi keno to gane adu akoi breaking mawi na ina roi boina mu khangjaning si sukur maroina akoi wangkhem kendra se kendra sig manung da gari develop to godi kendra sig manung da akogi paisa se changpa ya paisa tan ba ya ba adumba sport side leitabra leiragadi kari no madu kari tan be hojik phawdi akoi gi tongan ba tourist center gumadi park laite tawbutabu akoina tanba ya bai se samna kanda hojik lau simuba de natana akoi gi samna gana akoi lengoi platform haitare lengoi hojik yum sabda sijine ba sumbagi problem aga sumbagi khudong chabam dilei simba sing top tongan madi akoi gi de kaya kana laite seng adu develop to ya ba area di lebra samna ka even kanu da su anru kendra su santhai le kai na ta long sing gi de gi hai tourist myang golak tana paisa ta na ba income malak na ba ya ba mari ko gi lambi ma sem kedana ma to dana kendra si manung di any ko na amada obe mar to be me do be sum ba develop to ga di masi paisa lak mo ba kanu si area sa le sing ghar di lai sing le sing ma pan sida ko na ko tourist center ko ma sa ba yai duga ko gi tonga na garden ko ma sa ba yai adugi duna mayam da promote tawraga mayam gi wakhalon sing acting relax tawbagi da koina fees subscription fees small amount da lawraga adumaina koi tawba yaba mafam khara dilai
jam nong ajay sukuna akogi hariba kendra sima ki lep ko driba kendra hai tar wangkem kendra simanung da akogi economy da education da adagi akogi moral education da hariba singsta akogi akanma mijeng sangdona hana leba kendra adudagi di ahongba ama pin na bayam na kanna khonari habigi matang sigalona break ma lona bitan zalawjage matang sa break ma lawjage akoi tuna break tagi hanjake impact news ki aspiring candidate bijeng tadon lagi Angels Coaching Center, Uripok Polem Laikai, Imphal. Admission starts for Class 10 Revision and Class 1 to 10 Foundation. Our achievements: 11 position holders in 2013, 2014 and 2015, 20 position holders in 2016, including first positioner. There is an unparalleled coaching center in Manipur. I see success in Angel Coaching Yard, Sunga, I see success in Sunga. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Admissions open. Temple of Learning School gi admission hauzare. Loinana school lasena chahi tarama pung farak pagi harau tayama fongdok paga iroinana. Satra satri sing naming chanbada kudong chava kayam pizari. Kudong chava sing asi akak nabasit karakakini. Tu naming chanbiyu kudong chava sing si mangan biganu. Akupa marol gidamak Temple of Learning Kanchipurda contact tobiyu. Pauzen zaba. Northeast India Development Party asi iramda Manipur gi chakha thorangi damakta hiram khuding da kathok pagaloina na apun bagi pangal ma sagaliba political party amani NEIDP na leseni tara tarita pangthok ka doriba tara manthu suba Manipur Legislative Assembly mikhalda party asi gi damakta miyagi mahut sinduna leba ki thodang lobina bagi damakta tampak ki constituency ni fumakta mirep oibiningba madik charabam di leba ki chana kangnon gi oina akai baleti habi kudam lebiba masa masa gi constituency da miyagi support fanglaba miyoy sina pawje da pizari are pa apamba lebiba sina isagi biodata makada pizari ba sari yohon birak na khanganjari ba Northeast India Development Party Sagolban Tera Lakrak Mumbai Imphal West. Break ke matung da mayam amukan atram oksari akoi ngasi unazari ba aspiring candidate asi Wangkem Kendra BJP ki ticket mirep oigren tholiba Mohammad Abdul Sukur ni Abdul Sukur yamna nungaije hoji wakhalon kaya amuk su phungtu piba laikre adu specific oina amuk khangjaning isi khoi kendra khudnimakta aikhogi widows kumba leiba adagi yamna khwadagi hen film so oba family me am leiba ko handicap kumba singba adagi nupi gi oba issues kumba me am singse masingba hariba khogi problem singse nupi ngangi oba yamna ruruba haitare ko khoi kana leijadra bhai kumba singba adagi handicap kumba kayumba adagi nupi tola tarba kana leijadra bhai tar singgi onati akhogi work program da wakhalon da mikhal thina gen khamukanda makhogi oba specific plan and policy kari lebi masi samna harakanda moi singsigi aidi tongan ba adudi lairadana akhogi even akhogi nupi singda delivery case ki problem khara leiri ko kajin singda moi singse khoi gari pharak taba gumba ai na kai gumba laibak phadana sona chanbidana mai pak poi taragede aidi even akhoi kendra manung sida akhoi vehicle service am ho aidi thamjage khale be sing of free of cost mobile team mama maina ngasagi everywhere sida matamduda akhoi polling sing sida akhoi team am thamaga akhoi mafam duda leiriba akhoi widow oiro adagi very poor section high sing tare moi gi sing dusu moi na fa survey am to moi report lokhalaga tongan ba scheme ama natraga so even from government side madugi tongan ba pirak pa sing du adugi duna even meet to bangam dre hariga so moi sing da koina ai khoi gi side gi ai gi side gi even moi si mating pangge haibagi wakhalon phoba ai di leje ai gi personal fund gi haiba tare tongan ba khoi state government and India government pirak pa scheme adu sing du gi above all that ai di moi sing si seng na moi do an emphasis spinning eba adumaina leijai aduga even hojiki khoi ana ayek leiba matamda gari gi nekpui khudong cha da basum sing si su
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯨꯝꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯣꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯨꯝꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ 7-9-10 ꯚꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯜꯂ ꯄꯣꯂꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯆꯠꯍꯜꯂꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯚꯟ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎ ꯑꯩ ꯁꯥꯞ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯁꯨꯀꯨꯔ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯩ ꯑꯗꯨ MLA ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤ MLA ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ MLA local area development fund hanabam naire adagi central dagi ministry dagi lawba yaba mating mayam ko laikre adagi even foreign dagi pho lawba yaba mayam ko laikre kana bukhrana di taseno prajam yam gi seba tawgena tholaga de masing ngamdabdi nate ado chukurgi oina di mihut am oinen khallagadi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯉꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂ ꯐꯥꯎꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯗꯤ MLA ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯍꯧꯗꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ 5ꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯥꯡꯉ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯠ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯥꯏꯗꯕꯨ ꯕꯣꯟ ꯏꯕ ꯆꯠꯀꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ? ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯆꯝ ꯆꯝ ꯊꯝꯖꯒꯦ MLA ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯀꯌꯥ ꯀꯟꯅ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯇꯤ ꯅꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ MLA ꯁꯤꯝꯄꯜ MLA ꯑꯃꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯈꯟꯖꯩ ꯂꯥꯏꯛ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯐꯟ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯜꯂ ꯆꯣꯡꯉꯒ MLA ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯨꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ MLA ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯀꯨꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦꯅꯁꯨ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯊ꯭ꯔꯁ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ? ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯜ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯁꯤꯐꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 21st ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯅ ꯗ ꯅꯤꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯋꯥꯔ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯀꯁꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ? ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯄꯤꯌꯣꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯈꯔ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯗꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯗꯥꯞ ꯇꯧꯔꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗꯅ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯖꯥꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CMꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ XYZ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯋꯦꯇꯤꯡ ꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯋꯦꯇꯤꯡ ꯁꯤꯠꯁꯦ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯒꯤ ꯍꯤꯁꯥꯕꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯁꯥꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯥꯈꯠꯂꯒ ꯈꯣꯡꯎꯞꯅꯤ ꯀꯩꯅꯤ ꯐꯝꯖꯜꯂꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯔ ꯋꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ common sense haibagi wakhalon morally develop toba haiba pot sigise as well as cry de la education system de gi la e haibdo adugi pot ai tham anyway ngasa education dang thambadi ya dan ne education ya maru budi oy pot amane debo education da sum focus on da lambi sem de su ya ponte adi mai phangan da su ponte power p de su ponte adi employment opportunities p de su ponte mayam ko lebi ne ko ngasa ki ngai budi ya ga da man de su kur sina kada mi ko ting bap tar of gi timing se bap ta na su hona hona na ngasa gi samna kada ko si akoi center da yam da dependent oiba akogi state mo onri always dependent oiba ni de khang badum be state mo ko ore akoi ji ni da na khang ba ngamba akoi Tamil Nadu adagi ka topo mem so so be state le moi da na paisa pa na traga so akoi si madugi masak le khan ba khan leiten khan bra akoi si lein khali seng seng na ngasa gi na moral development ai na ai ngasa haijeri si de seng seng na ai se ai kai to butai ai kai to butai hai ba se somna kan da ngasa gi government gi side gi na traga na legislative kangbu sing sina koi road development se sam sam na pajama na di to budi na te adu praja sing na to budi na te duna sarkar gi side gi to ba ba road development transport ki koi gi communication gi sigi sing se hiram khuding makta tawre ingai gi marak sida koi gi praja sing sina su koi productivity se karai da lege
hai bese ngasai gi koi saka pai bosing koi na MLA sing hai tare moi sing sina moi de 8 PB dana de gi scheme PB dana moi su nakalam da improvement tau ba ya ba gi fibam economy se nakalani mak gi koi na boom tau ba ya ba gi koi ge timing ama lei boi tare gi samna da sarkar as well as koi praja sing sina tau boi tare gi ngasi hujung mak thoi ba blockade se koi na alu se koi enough lei je boi tare di manipur manung sida koi na productivity se ching si lei je boi tare gi koi na blockade na kya kan effect tau ro ni khanje aduna koi se amorom da hai gi koi se laiba ki suni nakalam da laiba ki issue sida koi na detail tau raga ai gi tau do thobak se tau do tare gi hai report to center de gi sum ngai batai center de sum ngai batai aduna koi center de sum ngai boi tare gi mi am gi makha de koi se dum depend tau batai center na hai ba thobak koi tau tai aruna mi amagi makha depend tawroi chi haibo tade koi se mayam platform sida koi bahab loina taminaraga aine kari tawbo yaba leige ai si as individual ama oina aine kari contribution tawbo yai haibo se society aidi thamanninge ba okay a school makha tam khajaning si ejik si yam sauna mani pudali problem si singatam ga akugi development si yam sauna gap de habaduni tasingamak infal si singi no kada sapot lega su to India go ni amkana de praya dra pone but still Manipur manung da singatam ga duki gap of difference lai ha bagi yam aso issues amakak lai even man ifha manung da harasi koi yaripok or kano si thobal maktar som koi beli ranga tani yaripok yam lapna te thobal lapna te kaksing lapante for example ifha da level facilities ko dimang si loina laiba ya banga tani adundi aikogi urbanization ki process ama hai bom from hub masa masa sing da develop to ga di infal ki congestion su handaba adage aikogi equal and equitable development ki pot ama pork pa yagane lobrak mai to masi exactly yagane khanje maram di tawbutobu hai report sida koi sarkar hai ba hujug pali ba sarkar se moi yam kana focus tawraga adom da tawboi targa di yani nei di loje moi ne step se kai necessary step lokhat pa yai hai ba hana dongna koi gi insurgency ki problem le ram sun lay tre objective adu gi even koi gi electricity gi kai gumba samna di ATM put am thameng kaloma mai changi koi electricity changi adu gi problem so far khara di dum improve oire overall Manipur gi oina adu itarga di hojiki hairiba tamona hairiba adu ge sector sing da so koi improvement to han si hairiga di tawbu ya braina tawbu ya gani nei di wakal di khanje okay so ko makha dam laksan si national highway se ani khatani hujuma pan photo phojin torga koi sinna ba ya ba haitare adu bu koi maurom da satpasima di ayam tan da problem prone oirena to mahinare koi infal ziribam dam bi si koi semgalak tawre koi aeroplane taba ya phogi wafum madi haide haire masi karam makhan gi aeroplane taba ya badana tan karam kalgi 24/7 round the clock sin ba ba koi highway de ohiningra adagi ani sumatam da koi highway ani sin yarba koi alternative ani hungomba highway si hengat han lagadi hena pagalakane bi wakhal lebra madugi possibilities leine lawra lawtam highway koi hauji mau si liba highway se sigi sinane koi Manipur lifeline ahan boire me se somna kangi jiri bam gi sidi ahan da de koi lei haiba khaki wari ne hauji se mau gi line gi ke kari sina koi disturbance am oira panam maram oiraga hauji somda koi focus pirak bane sigi process samna har kan di amma dagi ani hen oirak pasina koi da komba heli adi mathakta ahum hare aga kai best ni number of highways se koi entrance to riba Manipur da changai with transit to bagi lambi se yam khala ga di samna kan da hojik le problem se su lei roi dren khali aduga problem am da problem le re am da koi substitute to ba ya ba ga natragan alternate am da chat khiba ya ba gi route lei boi ta de ngasi koi asoma pan gi culture oiro natraga development process oiro connectivity se koi na yamna irai line to bang am boi ta re ga di koi development su irai line purak pang ngam gani nei di tha je duna okay makata na mo ko gi sing si yam saukhutte singi area si sakhupgi ko gi mami si yam nemna leibani na ngasi Manipur da valley amusung sing marta yamna sauna ko gi tokhai ba ko gi khena ba nungsina da ba top wakhan khanri si sakhut pa mana da budgi hebo fum kya amusu hojiti khang ai kya am puthong dare adondi sing si sakhutri si tasina government ki asoibra ma ko gi public people's representative to gi asoibra aduga sing si sakhut na bo khona kan da hoji focus si kara bo da pi bagi mathau tain lo masi chume koi development gap khar dile re tabu gap lai bese sarkar gi site gi khara emphasis pi ra gadi
मोइसे अदुम अखोय इम्प्रूवमेंट दि लेगने खली अदुबु मसी खरदि गैप अदुम लेगिद्रा इन खली मरमदि चिंग तंपाक से सिदा लेनरिबा पोचे कम्युनिकेशन गैप त नतन डिस्टेंस की गैप अमसो दुम ले डिस्टेंस की गैप से मरम ओरगा अखोय से तंपाक त करी तौरी हाइबगी वाखलोन से अखोय चिंग चिनिनाव सिंगना हेक लांबो फंगदबा हाइतारे अदुगी अखोयगी तंपाक्तन करी अवाना लेरी हाइबसे अखोय सिदगी लेतबा दु पुनमक सिंगसे अखोय सरकार सिना याम फजना फोकस विदिन फेसिस बिदना चिंग अखोयगी तमसिग माननबा होनरदि अखोय तौबा याबा कई कई प्रोग्राम सिंग टेबल द पुथोगा अखोय डिस्कशन तौबा तौरगा अखोय करी अफा फता तौसिगे हाइरगदि ओइबा याब्रा हाइबदि यागदनी नै वखल खंगे के सुकुर को वारी सननिंगबो मयाम खक्ति लेबनी तसिंगम प्रजागी म्यूट अमु ओइना थोलअबनिना प्रजागी म्यूट ओइबदा तसिंगम करी करी वखलोन मयाम खक्सु खनिगो मयाम दि यावरने दु मतमना कांस्टेंट ओइराबनिना कोइ अरोइबो ओइना ख्वादि मरु ओइबा करों खतंग थमजगे हौजिक केंद्रगी मियाम अदुगा मणिपुर मियाम दा सुकुर से एसएन एस्पायरिंग बीजेपी कैंडिडेट अमु ओइना मखोइदा हाइबिनिंगबो अफुंग खतंबि मधुदी सेंगना हदक लाकदरब जनरल असेंबली इलेक्शन सिदी हानगे इलेक्शन दौना मानदब्राइना ई वखलदि खंजै मरमदि डिमोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम सिना मरम ओरगा हाना दौना अखोयगी पैसा पीरगा मियाम पुनमक अखोय वखल होंगनी नत्रगा बोल लेगनी हैबगी वखलोन लेतबनिना हौजिक से इसम समना अखोय मियाम प्रजा मखैना एमएलए ओइखरगा अखोय ताबीदे तौबीदे हाइबसे हौजिक से निंगथौ सेंबा हाइबसिदा सेंबा मीदुना निंगथौ ओइबो मतमनी अदुना हौजिक से अखोय मियाम प्रजा मखैना बहाब तारगा यामुन खनरगा मियाम खनरगा केंद्र खुदिंगदा कैंडिडेट 3 9 10 थोलकपा हाइसे प्रजा तुमिना लेफम थोकते प्रजाना याम फजबा डिसीजन अम लौरगा अफबा मिखलमा पुथोआगा मतुंग लाकदरुब सरकार से नत्रगना लेबाक से चौखननबा अफबा कैंडिडेट पुथोपियु हाइना इदि थमजनी ओके अफब कैंडिडेट पुथोपियु अफब मिहुत खनबियु मधुगी मनुंग द सुकुर सो मनी सुकुर नंबियु हबनी मान इकाइबनी तसिंग हाबदी याम नुंगाजै सुकुर ngasi aspiring candidate 2017 impact studio da lakpi dun ngasi unajabai tanjam pirika da wakhalon concept idea kyam kho ngasi viewers especially wangkhem gi viewers sum manipur program yam da pi khibagi dama amukana thaga sa phongdosri loinana हाइबा प्रोग्राम असगी मतंग दा ngasi अखोगी यंगहुबा फंगदब म्याम सिंगसु YouTube की खुथांग दा संग यंगो फंगनी लोने लोने हाइबा अखोगी सुकुर अली की अखोगी कनो से मोहम्मद अब्दुल शकुर की कनो सी वखलोन concept अमसु माना पीरिबा माय कमेंट आइडिया सिंगस्ता अखोगी फीडबैक सजेशन यानिंगबा अमसु यानिंगदब सिंगबदो impact tv की email id impacttvnews@gmail.com नत्रगा अखोगी Facebook page www.facebook.com/impacttv manipur da comment amsung feedback bibya kani ngasige onadi miyeng tabiba punamuktagi aspiring candidate ki maikaidagi mathangi edition phabugi onadi kanena ba yathang nizari pinabis Aspiring Candidates was brought to you by Northeast Dialogue Forum.